Ner malaka nyam kana sin content ba wrestling ka Neuroline TV te kon ka ler de kon ka linga jan gwasme. Rojan nyam bana ling roj mishalat tere wi ka South Sudan ke kui Dr. Riek Machar tin durgon ala kwara rawda re wicha ka South Sudan ban ler ko ken kon ka ling ba ka kora. Akan kononia mi jira ma jidit ka Neuroline TV channel gora jan wajin deri subscribe ka Neuroline TV channel ko de lartin content ba non ka Neuroline TV channel de kan shomala shubka jin gwas dana pai ka bari gwadam Allah ban linga jan gwas me shiri men shaling ni wen shala do Dr. Riek Machar ten genetin kon techa bandarar ray malka ka tumani peace initiative wa shagal wor kamal kaneta to ka bon ten kon te kan mat ka kuma so Sudan techa bandarar ray malka antama shala do ko shi kana noko no shi ben ray malka shi Dr. Riek Machar ten shaga lor kamal medid Chiloy kwan Dr. Riek Machar ten chiloy de chateza long ko shi bun yalten content cha gagrar shi ka ronyok mi met karodian chorwaje mo cha jakwen ango de loy dan de tes ka ke kane yalten kon te shi gwach ke kume dung South Sudan lada raje mo ko kor ka mi shi ka je kan South Sudan US ambassador Ramadan and la ambassador dung United States ray muktab ka da ray wish ka juba ka jan shanka waldich ka jan pai wal kalame ka kor pase shiwa shaja ngajenu chamal chajalat kam kuma South Sudan kane kanetin tinte dawr du no ka jan gwase dan kanas kan karulen ling shanga ne point en kuma South Sudan ne de konin pinsel bukim yadit kan ka shop gwamal kaman walat namo shu natike di ubaka kui malgamen gor kan o network antama mi chikan mal chikan no ko jen kwagala juko no shiro na te lon ko shaben gwa malka ci Dr. Riek Machar ten che je kula lar en wona na loy dana te scale ko shi bonto to shi ka barar bonte konte sha gagrar kamal mena dien inshallah gwasame jani kuma South Sudan le lon ko be salary ki yoren konde la kam kalat dul gora lat dul wal kenene dial konde re wika South Sudan jane lere lunko be yurto ba kamrar ka ba kamnetin kontin letere wika South Sudan ti roje mo chaje kwen na me kel me de yeneling lere rawdo gwasme gor jano de yen shonkel ka nyimandan ni nya palulwel che di te go lonkel bo me di ti kamrar mu gor je de YouTube de dere jek ka jan channel mi chalele nya palulwel ka jan YouTube channel to content ka jan gwasme mi don kuji do bran do je ka je ke dir dit ka dir ka je ka je gor jan o der wo ka jan video me description de billing de manu ka YouTube de en nya palulwel video je gor jan o de yen lok ko de yen subscribe ka channel ne itun wan ka connecting content kwa tinchunkel ka musician ni shikon ka loka YouTube lokon ka Facebook dundo men gwalongo de kon ka loka Facebook ti yene dial kon gor ka gwas me ka YouTube channel ka o de yen wa de yen subscribe ka channel de yen lok ka subscription ko magwa channel dan motivate ko bana lede bum YouTube gor lan dit pan kamentale yetala do mo de na de kon yam ka je char dan lok kam ne kon kel kelli biya ka video description biya jo je ko kor ka mi sha video me sha je guj lero dien gwas me men bana writing ler mishala re wiki United States shaja ngaje no te gwandit Michel ga Mark Tyson mi nyin kana gade ki ganyade mite ka runde jandang rawide baro ko rodien wude mo shale Jack Paul shike nyin man dan ka run wang ka kurmi di long ka kurmo shala ne kor gwasan pai won obatwo kuran yigana tere PM cha Mark Tyson cha je PM gade kia gan nyade gan mute karun ti jandang rid baro jen point en Mark Tyson te karun jandang di jude badda karodien jaramadan en chapiem ki ti nyen ka gad nyade nyen kan niam nene ti shop ke kinre jan baro niam ne to ne la fan ne tin go ke boxing mo ki go ke pm mo ne shop ke kinre jan baro shikan niam dien nyokare ngar kana mo shala do te ke euro shop ke 30 million dollar ti shajektin ko shaje lat commercial ke Netflix na ke Netflix alo gwe ke je ke yo chaje gwi lora bang wa cha yuru shop ke million de jendang diok cha jektin ke jen kor mon kor shitu ko cha gondi ni Mark Tyson cha jo pimtino
ke cha jadak agada ke ganyade Mike Tyson run ke jandid badak chema ngai kon wude me te kurun yandang rawid baro mi she gor long de ngajeno agade ka jano ngwan run ke long ko run yande badak te ken ke gap di met kam dien kana wude te ke jandang rawid baro ne mi yene gwene tama ko e double la run jandang rawid baro to ngot niam de kulari kana Mike Tyson minitin gwaza min gor ke long ala box nge chalat ne to wan ko online ta gwi kene je cha gwi jino don gor kan do bu yobu kana je ga je jan do badan en nyen kan ga je ka ci lo ne to wan long ko gwas beru de shala Mike Tyson ke gondi de me jan ngai kene je wi mono anta ma sha title mo cha jan nang wude shal ke Jack Paul mte kurune jandang rawide baraw karodien jan le dan de kon link katin kon lat karodin wi mon an ban yo je gumr den gor jeno biya subscribe kun online TV channel ka shwa je puru jeno biya chonkel kele jen ya pa lul jual biya ka video description biya jo jek biya o subscribe kudunde biya ta kamal bye bye